kuri uyu munsi wa none bisa nkaho ibyo abapfumu ba M23 cyangwa abasesenguzi ba M23 basesenguye byaje kuba impamo, byaje kugaragara. Ni mu gihe kandi muri Uvira ibi bije kugaragara hari ibintu bikomatanyije by'ubwoko butandukanye bitari kubonerwa igisubizo. Harimo ingabo za Wazalendo zaje kugaruka muri uyu mujyi, harimo kuva mu mujyi kwa M23, harimo kwicwa kw'abantu, harimo intambara igikomeje hirya no hino ndetse n'iby'umuryango w'abibumbye n'uruhare rwa Amerika. Uti byagenze gute, bimeze gute? Imbwa yaje gukubitirwa muri M23 ndetse agahuru karaza guhura n'umunyotswe mu masaha makeya araza gukurikiraho. Tega amatwi hano ngaha uraje ubyumve. Nkubutsa kandi mutarakora subscribe, wakora subscribe kuri ino channel yacu. Ni mu gihe kandi mu minsi ishize M23 yatangaje, ndagira ngo abakurikirana video zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga babonye abasirikare ba nyuma ba M23 bari muri Uvira bari gusohokamo bavamo bagenda bajya hanze yaho. Ni mu gihe kandi M23 yatangaje ko abasirikare bayo ba nyuma bari barasigaye muri Uvira baje gusohoka bakavamo. Abo ngabo bavuyemo ku munsi w'ejo n'umunsi wawubanjirije. Ni mu gihe kandi byari bikomeye Burundi ndetse n'ibindi bihugu na DRC, FDLR n'abandi bari guhuruza Amerika ngo M23 yavuze ko irekuye umujyi wa Uvira mu rwego rwo gutanga amahoro, ariko umujyi biracyawurimo abasirikare bayo bambaye gisivili, abandi baracyari mu bigo byaho, abandi kandi ngo bari bambaye ipolisi ngo bari gucunga umutekano. Ni mu gihe kandi M23 yari yaratangaje ko nubwo yagiye itatererana umujyi wa Uvira n'abaturage barimo ngo ibasige amaramasa, ariko ku munsi w'ejo n'umunsi ubanjirije M23 yari yatangaje ko mu iso tangazo yasohoye yavuze ko abasirikare bayo ba nyuma bari barasigaye muri uyu mujyi baje kuva muri uno mujyi. Uti rero bimeze bite? Ni iki cyateye impagarara hirya no hino? Nyuma y'uko rero aba basirikare ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira bose bagatangaza ko basohotse, n'amavideo n'amafoto agatambutswa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Wazalendo yaje kuza muri uno mujyi irawigarurira ndetse ugira isibaniro. Si Wazalendo gusa n'ingabo z'Abarundi zari hafi aho ngaho, biri kuvugwa ko zajemo, ndetse Wazalendo bw'ikigera muri uwo mujyi haje kuba imyigaragambyo itandukanye. Abaturage bamwe bashakaga kwakira Wazalendo kuko ari bagenzi babo ba Wazalendo bari barambaye gisivili, abandi bamagana Wazalendo muri uwo mujyi nyuma y'uko M23 yari itangiye guhindura ibintu byinshi muri uwo mujyi bitandukanye. Abo Wazalendo rero nyuma yo kwamaganwa n'abaturage bahise batangira gukora ibintu bitandukanye biteye ubwoba byo kurasa abaturage batavuga rumwe nabo, by'ubusahuzi buteye ubwoba. Wibuke ko kandi Wazalendo muri ino minsi iri gupingana niyo bita leta ya DRC n'abasirikare bayo. Rero abasirikare ba DRC baje kwihakana Wazalendo bashaka kwinjirana nabo biza gusubirwamo, baza gusubiranamo, aho Wazalendo yatangiye kurasana n'Abarundi ndetse n'abasirikare ba Kongo muri Uvira. Ibigaragara nta mutekano uriyo, nta kintu kiri kumvikanwaho na gatoya. Nyuma y'uko rero abaturage batangiye kuraswa mu minsi yashize, twebonye ko ubu mu Burundi hari kuva drone ziri kugaba ibitero mu Minembwe nyuma y'uko icyiciro cya mbere cya M23 cyari kivuye muri Uvira. Rero Wazalendo yageze mu mujyi itangira kurasa abaturage bamwe na bamwe b'ingeri zitandukanye hirya no hino mu mujyi. Induru ziravuga, abaturage batangira gutabaza M23 ngo igaruke ibatabare ikuremo Wazalendo yari yageze muri uyu mujyi. Ibya Uvira rero ahantu byabereye isibaniro, byabereye ibicanganye. Wazalendo iri gusahura abaturage bakavuza induru, uri kugerageza kwigaragambya wese ari kuraswa, ndetse umunyamurenge n'abandi ngo bitwa ngo ibyitso ngo bakore M23 kugira ifate uriya mujyi bari guhigwa hasi no hejuru. Ni mu gihe kandi uwungirije minisitiri wa Kongo yaje gutangaza ko Kongo iri mu bufatanye n'ibihugu bitandukanye, harimo n'abacancuro n'ingabo 10,000 zo muri Tanzania zigomba kuza gufatanya n'Abarundi na Kongo, FDLR na Wazalendo ngo bagatsimbura M23 mu birindiro byayo
ndetse ngo wifashishije n'amategeko ya ntuza ya Amerika n'umuryango w'abibumbye, kuko ngo Amerika ngo iri kuvuga bikijyana ngo kuba yabakuye ngo muri Uvira ngo yavuga bakava no muri Bukavu ndetse na Goma. Ibyo ni ibintu bitandukanye biri kuza bicacana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, biri kuvugwaho na leta nyinshi zitandukanye, ariko situzi nimba ibyo biraza kubahira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyuma y'uko rero abaturage batangiye guhunga, bari guhunga Wazalendo iri muri uriya mujyi, iri kugenda irasa umuhisi n'umugenzi, iri kugenda isahura buri kimwe ibonye cyose, nyuma y'uko ifatishije amakuru ko n'umusirikare umwe wari warasigayemo cyangwa bakeya ba M23 barangije kureka uriya mujyi. Abaturage rero kuri uyu munsi wa none nibwo baje guhunga bagera mu birindiro biri iruhande hakurya cyangwa mu mpande zitandukanye hafi ya Uvira, aho bagiye bava muri Uvira bagashinga amatente. Batangiye kwakira abaturage batandukanye harimo n'abanyamurenge bari kwicwa nabi, abambuwe inka batangiye guhunga. Muraza kubibona muri no video, hari aho twagiye tubikoresha. Abaturage benshi batangiye guhunga n'umufuka yabo bafite ibikoresho ngo bari guhunga Wazalendo iri kwica umuhisi n'umugenzi. Rero M23 yaje gusubirayo hano ngaha muri Uvira, yaje gusubirayo kuri kino kigoroba. Abasirikare bamwe na bamwe bikoze bajya mu nkengero za Uvira, aho Wazalendo iri imirambo iruzuye. Baje kurasa abasirikare bamwe na bamwe bagabaga ibitero shuma uduce tumwe na tumwe, bari guhohotera abaturage. Abenshi ngo bavuga ko abasirikare bagera hafi kuri 500 ngo baharashwe banyanyagiye ku mihanda. Icyo ni igitero M23 ikoze nyuma y'uko UNESCO ivuze ko itazana ingabo zayo muri Uvira, kandi ibyo ngibyo ni ibintu byahoze byifuzwa na M23 ko Uvira nimba M23 yivuyemo hatagarukamo ingabo za Kongo, hatagarukamo abandi barwanyi, hatagarukamo ikindi cyiciro icyo ari cyo cyose keretse ingabo zitegamiye kuri leta, ingabo za UN akaba arizo ziza muri uriya mujyi. UNESCO rero nayo yatangaje ko itakigera iza muri Uvira, ko hari ibintu byinshi bitatuma iza muri Uvira. Ibyo byatumye M23 rero ireba akarengane kari gukorerwa abaturage bo muri Uvira, isubirayo barasa Wazalendo, barasa n'aho ivuye, barasa n'uwari kuyigenza wese, barasa n'uwari uyishyigikiye wese. Byaje rero kuba ibizazane, ibibazo byinshi byahuriranye kuri M23. Bari kuvuga ngo ihuriro rya Kongo naryo, ihuriro ry'igisirikare cya Kongo na FDLR naryo n'abarundi bari gupanga guhera muri Uvira bagafatiraho bagahita batsimbura M23, kuko ngo bakusanyije ngo amafaranga menshi atagira ingano yo gushora muri uru rugamba, nibura ngo yabesheho ruriya rugamba igihe cy'imyaka igera kuri 5. Ayo ni amagambo yatangajwe n'uwungirije minisitiri w'umutekano muri Kongo. Ibya Uvira rero turaza kubihanga amaso mu masaha araza. Ese M23 ko bari gupanga ko nyuma y'uko MONUSCO yanze kuza bagiye gusubira muri Uvira bakayifata ndetse bagakomeza bakanagwana, kuko ibindi bice bafashe bari gupanga ko bagabwaho ibitero isaha n'isaha, kandi amakuru y'ubutasi yabo ari kugaragaza ko ibyo ngibyo bishobora kuba umunota ku wundi. Nyuma y'uko rero M23 isubiye muri Uvira ikarasa abo bantu, ntago yagumyeyo, ahubwo yari ubutabazi iri gukora, iri kugaragaza ko nubwo yavuye muri Uvira ikiri hafi yaho, kandi ifite ubushobozi bwo gukora igikorwa icyo ari cyo cyose ku bantu bari kwangiza umutekano w'abaturage basigaye muri Uvira. Rero karaza kubabaho Wazalendo, FDLR n'abandi baje muri Uvira ndetse n'abarundi, kuko bamwe batangiye guhura n'isomo rikomeye. Kandi tukwibutsa nimba utarakora subscribe kuri no channel yacu, wakana subscribe, like, share, twubakire mu biganiro biri imbere.